Singing again.
You can't hide yourself. I feel my own to go hang go tao sư ta mình tao sư phong kỳ lò nào đây rồi. Tôi chỉ biết bà lấy cái tao sư biết cái. Tao biết mà feel mà xí rồi. Tao mai cái phim cái áo này tôi ấy cái. Cái cái tôi cái cái. Tao mai cũng ngọc pháo sẽ phong mà xí su. Tao lấy cái hồ ấy cái nó cái là họ mai mong hàng cái nó phải siêu. Tao có phải start tao tao tôi mà luôn ấy. Hallelujah. Amen. Để nhà cốt chúa đã đặt kita dulu, bởi tao hiểu mai phải vào, ông bé có coi con mặt.
Mo whakamalo ki a Sihova. Whakamalo ki a Sihova i ono whare tapu. Whakamalo ki a i he ene awhio i a tāhono mālohi. Whakamalo ki a teia ko hi ko ne ngahi ngawe lahi. Whakamalo ki a teia i ta tau mono lahi o ene mafi. Whakamalo ki a teia aki ai le o moe mea lea. Whakamalo ki a teia aki ai saliteri pa moe haape. Whakamalo ki a teia aki ai lari iki moe mee. Whakamalo ki a teia aki ai ngahi mea whaiva moe ngahi mea aifu. Whamalo ki a te aka e simpare tatangi. Whamalo ki eni awhio ake angai sampare oku leo lahi. E hono whaka o si ilonga ai au mānama ki whamalo ki a si. Whakawhitai angai ho tau lau maaria e aho koe. Tāwi kai kua me ai a ke kouna. O skala mai pehe wholofola pea ilonga ai au mānama. Kau ai koe pa muau e ngahi aho koe ni. Ke ta atu ai whakawhitai e whenau lau e whakawhitai ki a Sihova. Ke tau pepa moi ai whakawhitai pa moi whamalo. Ia whiawhi koe ni ko unu mai ki moani ke talitali fia mo tolu ka ina i eiki. Ke tau mauanga ke resi o e whiawhi koe ni. Whakawhonga ia te tangata ai kwhai whekau pea mono hoa. Hono talitali fia ki mo tolu ke tau mauanga ke resi. E ngai aha ko tau si tu a me aina tau i heni e sāpate pa tau mātuku atu. Whemo e kina i e mea e whanonga anga nua mani koe ni. Tau whemo e kina he ko puonga whemo e kina ni tau i ai. Ka e whawhetai. O tau whemo e kina pe tau ha. Tala mai pe ke tūle ia pe mo. Ono tau hiki ki tau tonu. Haleluia. Whamalo lahi koe ngā koe tau lotu nana unu mai whai e tau kamata e tau lotu huwhia. Te tōna ki. Whamalo ke kau whewhine kau mata kau tamai wheki nau whenau lawe nau mokui. Uanga nau lawa mai whai o tau huwhekina. Whawhetai ki he eiki talitali he lea nua lala kau mai whai whare a tangata. Mo sese kau mai kau tangata i koe tapu. Whawhetai ko kai whai whare a whewhine. O sia e tau whanau e a koeni. O tau whiawhia ki tau kaunga kau whataha i e whawhetai kia mo whamalo. Tala hai tau lava ke tau puke mo i he mamani koeni. Te tau puke mea hano kotoa pe. Te tau puke tau tore taimi ke tau whai mea tau loto ki ai. Koe mo ui pe taha kai lava ke tau puke mamani koeni. Tā mo laka pefe tuku ia mate. Tia tuai ha ele makalaisi. Waweange tawhe e kau vai o ai whahai ke mate. Whawhetai o tau lau maari e ahoni. Kei hāpea maru peho tau whamiri lahi e ki ko tau siasi e whakoe. Pea tau whawhetai pe mo oni pe sāme. Tau hu mai o na matapā no whare tapu. Atu pea e whawhetai. Atu pea koe whamalo ki a te ia. Tau whiwakawakai atu o tau siasi. Tau kei hao pe koe keresi. Haleluia. Tau mo ui tau tahe kuonga tuku taha maki. E whanonga anga mahina whaoe tau koe ni. O whaoe mea kotoa pe. Ka pau te tau nofo ke tau wakai e whanonga anga. Pa tau nofo ke tau wakai e tau whanonga. E whaoe mea kotoa pe. Pe ka pau te tau efi mai pe tau wanoa ke wano. Kai ke tau ilo tau tolo tala whai keke he. Pe ka pau te tau nofo wakai e tau whanonga ke e ki te tau tala. Ai whai ke he pa mwene leilahi e ki. O whai ke tau ngahi mo oi. Haleluia. Haleluia. Tau ilo i mamani where ai me ai a ko. Hange ko lau whawhangu pe tau tore mate tai ni kotoa pe. Kai whawhetai o tau lau maari e. Kei hao tau whamilahi e ki. Pea koe whiawhia angai e tau mo ui. Ko ngā ko tau kau he lau, pa tau lau he kau. I ngahi aho koe. Whawhetai ke e ki. Whawhafua pa tau. Tau sio ke ngahi taau o tai mi. Kai ke toi totongia ke tau toi nofo tau tolu. Lau mai ngahi taau o tai mi e. Tau laka tau tolu whakatatau ke wholofola e o tuapa mo ene maa hui pa mo ene maa. Ko tau whaoe mea kotoa pe. E taimi kona
Na no foi una loto he, fo no anga ta ko ni pe na anga e ki o tu e mo ui, ta ko na fu fola ngai ki tu apule anga. E ki fola pe me tonga ko ki nusila. Na e fo o me ko to ape ki anga fo pau. He? Na ko me na tu e ki i he mo ui ko fo no anga wa no wa ta ke fo o me ko to ape. Tu wa me ko osi ke os. Kalawa ke whakawhao ki tau tole e ki hono nau pa masi. Pa pēr fia e whawhikoen ke talitali le rea mōtō ki ho tau Sione e whawhikoen. I tau hoko atu ke tānaki e tau wahe o mawhulu ko e tau ngahi mea o whai e whawhikoen ni. Ko e tānoa no pē te omi ke whaite mea ki whakaloto lahi mo whakamanatu pē ma ki tau tolu. Ka mga whanonga i eiki e whawhikoe ni. Ko tui ko tala noa mahino pe nia ka te tau tol. E tohi ko a laka ngahi tui pa koe wahe ono taha whitu. Tala noa e ni koe ki he whewhine ui tō. Whawhetai ki he eiki pehe whalawhala tō koe a honge i he kuonga o e hapi e ne tui ki he ne pule koe ki Israeli. Pena whawhetau ki he eiki he mea kotoa pe na ne whai a tupule kina mea kotoa pe ko ne whawhepaki ki he eiki. Na os ilo le lei pe e hapi. Ko ngai mea kotoa pe o ne whai o tae taha uia pa mo whinangalo o tua. Pana ne whai e mea kotoa pe o lotu ai tori. Whai e mea kotoa pe ke koki au pito. Pa ko tala noa ta puaki ko tui kumo mahinoi. A taimi ko koe na e se kaua i laisia he kai ke toe tōha uha ki e whunga e whanua. Ko hiko ne loto mamahi ngai mea kotoa pe na e whai e hapi. Ja se kaua he otua koa i laisia ke alu ko koe. Ta wilo tala noa na awa i laisia o lak awe ki he kai tawhi. Pana e tāpo ki ia me e ki ki tā noa koe. Pe otua ka i laisia alu ke he kai tawhi. A ke se kaua e le pani. Ke ne hanga whawhanga koe ati ai maa. Pamua kano mai te. A ma whanonga e ei. Tau sila mai a. Ki o tua lahi o tau iki ai. Ko lama mai whalawhala apa ne hanga apa ne kina e mua ui mua mua. Ta mai nea nofa ta mai aiki a eiki i me mai tawhe. O alo paku e mai tawhe ko peke toi tua ua ki mai whanua. Ta mai whalawhala. Na whawhala me le wani. Ake e maha pa mo kalamate e me pongpongi. Pa mo e efiafi. Na ke hao pele wani. Pa mo maa. Pa mo kalamate. Whanga ke tamai te hivea. Wahai a iglesia, wahai koe moahu. Ta tala ka kai ngā lotu, ta tala ka kai tui, ta tala ka kai muia, ta ue ngā wele iki. Where vai ta tui, pa ko where vai ta. E ta tui aki he tahi mea whaingata aha, tahi miu toa e honge, tahi miu maha e vai ta whe. Ta mai na ke piki mao me iglesia. Ta whawhatai ke e ki, maha e vai ta whe na ne whikau mi ai ke alu. Whikau e alu. But the ave ko is like, and the ave ko is very fatty. Okay, I have a feeling with the one. After that, I get 80. The money is for let the big how at the money 80, I 80, get who is very fat. After that, I get a man than the two way to come out at the money. He had mata pape, not if I talk about me. I feel aching with told that I'm not going to have for that. Ko pole pa mo fala to lahi ka kitawa. Apa o tapo ke pita wa eki mata pa no sayo. Te fega ta to umano. Te fega ta to mafawa. Tala mai i mata pa pe. Na me fuka to ka ia wito. Na tala me eki alu. Te te hanga tapo ki ka wito ko ya. E tai me na ui ai. A kore ai ta mai e ka eki ke wito. O me moa ki vai hai. E kai ngā koe kore ka mai eiki koe ki vai. Ta situ a se whine ke te ome ki vai le te tuli mui anu. O me moa ki mo mo i maha ni maha. O me e kou taui ko hini whakia mai foi pu, he funga foi pu. Hini whakia mai fie ma u he funga a foi fie ma. E tai me uta ngā ue ki he eiki pe a hape ngai mea keke. Hini whaki mai foi ka venga, funga foi ka venga. Hini whaki mai e whatongia, he funga foi whatongia. E taimi ne ta foke e whiwhine whawhetai o la mali e na ne ako na ki iau. Na ne ame hama tonu ke tapai eki a eki. A ne eki ki hai ua uia si ho. Ia ia foi maia te
ai o loto. Ko ko ni ki ba ka e mo. Ha me mo ho ki ba ka e wa. Una loto atu ko ki me ma o kai la ki me ma ho au kai la. La me vi ni ko. Ko ni ki me no ba ki ba ka o. Ko ki mai ma ho a. Kai fa o se pe ia mo tama. Te ama ate. Mo ia tama o ia isi o pe ki fai toka. Whawhetai ko tama i ki usio whakalaka mai whai toka. Whawhetai ko tama i ki usio whakalaka mai he whai ngata ai au tau whenong whanonga mo ia. Whawhetai ko tama i ki usio whakalaka mai he malopare mau tau whenau mo ia. Kaina, o he aia ki taua. Ke ta toi whasisi, whaki o ta taimi, whaki mea ko tō pēku ta malawa whai, ke ngā ue e ki. Ta mai na tari ta mai o e ki. Ngā hui mo aia. Pea ke omia ma aha. Pea te ke toki makuai mo o tama. Pai kai au pita osia ka ina. Ka lewa ko toe uhaha i whunga e whonua. Ai kai au pita osia ka lewa ko tapu koe sioma ma mowhai. I kai au pita osia ka lewa ko tōna sioma ua ki ana siasi. Ka pate tau whola nima. Whawhetai ngai whaki ko tō pēku whai ke ngā ue iki. Whawhetai ngai whola nima ko tō pēku. Ako haia ki tau tōru ki tau whakamalo ia. Kai tupe mua ki ai tō tape. Ke ne whai o tau whakamalo opa ke ne whai pe o tau tape ki nā. He whanonga anga o tau whanonga ai. Tau sio ke tala noa mo e palahame. Taimi moina whikawa e palahame. Alu pa mo wha. Me a pia tahane mau e palahame. Me a pia tahane ne laukau aki ko no wha. Alu mo ki he mo ngā pa te ke whei lau aki a ke te au. Ramai e taimi nei whanonga ka e palahame. Whihui o no wha. Ko e a whie pa mo e whewhi e. Ko ko whehela mi ke whai a ke whei lau lau. Whawhetai o tau lau maali e ke eiki. Na ke mau pe hono loto. Kai ngā tui. Taimi lahi tau. Sio ko me ako mau fe unga pepa mo pila ke totongi. Taimi lahi tau sio ka te halaka ia ke whai mo te hafilia. Ko ngā hau pika ke totongi renia. Ko where vai tui. Ko where vai e tua lahi tau ki ai. Tera mai kai whanonga. O ne hiki no wha hile e se lau lau. Pena ne unuhi pa mwehere. E taimi uta wawai ke tumu e whai ngata a. Pe taimi uta osi ngā mahari ai. Ngā hui mai mafi o e si hoa. Pa tene tala mai tene tō tāpu aki mai koe. Pa tene tāpu aki o tāpu o wha. Whamalo ki a si hoa e ngai mea hano katoa pe. Ai le lei pa mo e langi. Whakatawanga pa mo e tua mafi. Whai tāpu ki na ki tau tō. E ngai whaki. Ngai ngawa katoa pe u tau whai hono sai o ne. E langi ia. O i kai ke tau ngāwe pe ko sio mai kai whai whekau, sio mai la hai ko hai ne whai mo whe. Tau sio mo tō peke e ko si sukalaisi, he ko ia mune tāpua ki i tau tonu. Tau sio me tau tonu ke e ko si sukalaisi, he ko ia mune hanga pakapakai, ko ia mune hanga whiriwhiri ki tau tonu. I e whumamani whanonga whai ngata au tau whanonga ai. Tala mai ko tau tūhake mo tau tauti whawholone tokai mānanga. Nā kai ke toi, lere ta kai e mui tō uia, ke toi kumi uhinga, o kai ilo mai ta mai o eki whakawale e ki, ko osi pe ko osi ka ke whipiri mai pe. Tā mai ta i kai. Ko whola ai ki asko ta mai nā ne aru, e ane nā ne whai, ta tau ko toa pe, ki he mea na tala ke te e ta mai o eki ai o tua. Ta wangi e ki e lotu. O tua mafi mo, whawhetari te mau whamalo lahi te koe. Langi pe koe o tua, mau ilo ko o tua, langi pe koe me anu o tua pe. Mau hau kia te koe o tua, ku ke awhio e ngahi loto, ku mau hau au kia te koe sisi. Ngahu ki mau tole o tua, ke tupu e mau whalalai a te koe. Ngahu ki mau tole o tua, kakakai ki mau tole, mau whai ke mea mau lea ki sisu. E ki koe mau o tua e ngahi aha koe le o tua. Whakatupu le kina e te mau tole haloto ofa, ke mau ofa he ngau e awhio na ofa he toko taha ono kotoa pe o tua. E ki tau malingi mai e tāpu aka e awhio na i ho whonga. Vai tāpu kina mai a minau tolo unau whai e whaki e tua. Vai tāpu kina mai a minau tolo unau viviri, viri tāku e mo ui ke mau hanga au e o tua, mau o tua e sisu. Whakahaipa mo, whakawhia maaria e whakawhetau laki a whona i mo o whonga pe o tua. Lau maaria ma on, ha ere mai a koe
koe eiki hofonga. Mua koe pake mui o tau whake a tāsi o maua I hala o tua. Whatupule kina te ki mau tau halau maari o tū mao pe te koe mea hano kotoa pe. Le lei pa moe langi ai ngai ia. Mau fia ke whake at pe ke afo nai o tau pe pa mo koe. Ia Christ ko mau wha mo ui pe koe. Amen. Kau ke mo mea hake o lua ke kamata ta humpo whawhetai. O Glenea Siova. Hawaii pe. Amen. Sense the person behind you say, there's no one like Jesus. Sense the person in front of you, give him a high five and say, there's no one like Jesus. Amen. We kai hata tata mo sisu. You
worship God in this place. Worship God for all that you are, Lord as I come into your presence, past the gates of praise, into your sanctuary, where we're standing face to face. I look upon the continents, I see the fullness of your grace. I can only bow down and say, you are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, our Father. You are worthy of our praise. To you our lives we raise. You are awesome in this place, mighty God.
tau famalo ke o tua e fini kone ke mai tau whainga mari amen ke mai pe tau whainga mari ke tau ke ma o mana va mo i ko hi ke tau ke tau hi ange ke te ia Fatai ke ki ange ko sa tu mo hela e fini pe un vela be ok ko e whakakoloa lahi ke te ki tau tolu e taimi tau hauai ke lotonga e o tua tau hu mo whawhetai Come into the presence of God, you're able to praise and worship. Fia ko e tangata tohi sa me hene hau ke whare o Sihova ko hui ke hau o whawhetai mo hu ke Sihova The joy of the psalmist that he could come to the house of God and praise. Ki he tāpua ki po ke whamonu ia e mau me whare o Sihova In the blessing we receive from the house of God. hau e toko tahaka toko beke ke Sione o tua kau tala voi ka whine muia si e tau whanau I welcome everyone, our youth and our children. Ki mua ke waiwahe wholofola ko whaam ke u whamalo ke o tua ko i kone ke o mai ha manawa mui ke mawhanga maari I'd like to thank God he's given me this mo tua koe ni opportunity. ke waiwahe wholofola whamalo ke whiwhikau ko i kone whi tukange hano tunga malanga Thank you to senior moau ke pastor waiwahe wholofola for giving me this ya opportunity. kutau ilo o ku whawhainga taa ke whiwhikau ke tukange We know it's hard for ai the tunga pastor malanga to give the opportunity to share. he kone tau mua ke tau malanga i kotoa pe wholofola Because his ke purpose whamui is halau maari for all of us to share his word. ya malo pe wa taim ta tau fa fi malanga tau tolu ka tau mai ke tau ulo tau tau tolu taim la o turi ka kai There will be times tau that ha we tau want tolu to share the furi he word, but wholofola o to he ka kai ka ke na hana to mu sometimes they would go astray by ka ke our he fini words. ko whamanatu ka te tau tolu ka nga kristian But today I remind us ma winga Christians, mari e pe mo ki tau tolu ke tau ha usaione let us come to Zion, his son. ka ba te ke ha ko la ka nga ka ba te ke ha ko winga ko If you have sia come for si ne to position, lahi or you have e come ai pe because a the hoia church te is tau big, sio ke sia si there will be E a day mai we will pe see sia si. church. Te tau he ki tau tolu ki tau ilo ki tau tolu We will go na tau astray ha tau tolu ke because sia si that we just came for church, but not e for dai mo Jesus. tau ha ke si su tau mai tau tu ma o be ki tau tolu But when we come to Jesus, we will stand firm on the day of e fa trouble. fin ko fra ko ke malanga ai te tau to ke malanga ka ku ma fa na pelo to o lo ko But tau my i heart tau e tai is min rejoicing ka nau for ka me tala to share tala the no word. be ki nau tolu be fuolo fa fiu tari ka kai ni There are some people who are waiting okay for ta the fa word of fa God. malo ke o tua e But fa I fin praise God. o fa be lau tau to ka ke folo fola e fin Let us take heed to of his word. Matthew tala no mahino ke te tau tolu The book of Matthew, wa he wo wa ko fra ke lau me vesi ko no ulaki chapter ke 22, vesi verse no 1 fulu ben faria to verse 10. Bere asi su ona behanga ke tinga utolu I whakatata. O te tau ai puri anga o e langi mo tu I e toko taha. Ai ana whai e kātoanga I he taane aho na whoha. O ne whikawa tu e ne kauta mau e ki ke ui a kina utolu na tala kia e ai taane. Kana I kai te nau whihau. Pena te whikau atu e ia e kautanga tamayo I ki kehe. O ne pehe. Whakaha ke kina utolu na tala kia ai. Wakai kuo Osi e ku teu ai kai ko tamatei e ku whangapulu mo whangamanu sino pea ko osi hono teu e mea ko tope hau ki he tāne kana nau whakawai inga akia takitaha alu ko taha ki ene ngowe ko taha ki ene mea whakatau pea puke o ngaha kovi mo tamatei e hen ihe kau tamau ki ka ko whanongo kia e tui pea hou hau o ne whikau atu ene ngahi ko ngā kau ke nau whakauha ka whapo ko ia pe tutu e nau kolo. Me toku he ia ke ne kauta mau iki, ko osi hono teu e kātoanga, taane, ka ko ki nau tolu ko tala ki ai, o ki kai aunga. Ko ia mo alu ke ngai hala, motu a, e mo ki nau tolu, te mo ilo whakahaa ki ai e taane. Nei alu e kau tamau iki, ko ia ke ngai hala motu a, o whakakātoa ko tō pēna nau ilo ai kovi, moile rei, me tokolahi ai e kakai, I he taane. O kuia ka venga ko whakam ki tau wahe mo ki tau tolu he whiawhi There's an whainga idea I fua want to bring it ki ki tau to tolu us. he to kanga ke ona ke misi aho kātoanga he o tua Make sure you don't miss Kita ulot. the great celebration. o tua mafi mau whamalo lahi ki a Fiona mau whawhetai mau sio mata he ahoni ki he ofa e a Fiona ku ulo mai e mama e a Fiona hoa tā maari e ho wholofola Lako mau sio ki he ahakoni o tua mau wakai ki ho ofa o tua mau wakai ki he ta whirwhiri manako ai ofa mo e tauhi e a Fiona ta tau ai pene neongo e mau tō no e mau whaiang hala o tua kako ke kei tauhi ki mau tō mau hanga atu koe uhi koe wholofola e whiawhikoni o mau hapai ki a Fiona tanu koe puri ai poto mo e fu ai tamau ki o tua ka tu ke whakai a pe
ai mafi mo na e afio eki hola mari mo frafe ke hifo mo le amalo hi ke ting mau tol me fo fla tua e ko mau lo tu ia tua mo mau fra amu me fra na o mau lo to ke le mai ke ting mau tol ke mau tali ia fo fla tua ke fo mo ia mau la mari tua ke lang ia be afiona ia sisu klasiko alo ko mau fra mo ia amen fatai ke iki ya da fo malo ke iki he fini hange ko kaveinga ko whakakaukau e fiafini. Like this idea I bring to O us. na ke tō I kātonga e otua. Do not miss from the Pea celebration. mahalo pe ku ki te ke tō maa pe he ahoni. Maybe you can take it Mahalo pe lightly te ke today. whakakaukau. Pe koe kātoanga hagu. Or you're Tala thinking, noa what pe ko celebration? Ka koe ahoni koe tahani he tala noa whakatata si suna ni pe he. This is one of the Alata parables si su ke Jesus whare said. lotu lahi. He went O to kia the e synagogue. kau tau pepe kau maa he tohi tapu mo kau maa o lunga. He was Ai mo to kau scholars whare of si. the Bible. Mana whawhehu i ngā tola si su. And they asked who Whekau aki Jesus mo e, ngai mea mo e pure hanga tua. Hei kuna usio ki nau tolu, na ia e mālohia mo e makehe. He taimi ko kwa kuna ki ai sisu. There was different O ku ilo a strength sisu when e Jesus ke ngai shared the mea. word. I he langi e kuika ki nau ilo ki nau tolu ki ai. There were things that Jesus knew Ka they ko could whakam not. ki tau mai he ahoni e whakaukau po ke tala noa ko nika te ki tau tolu. But I bring the Ke tau idea of sio the ki he story. mahu inga ko e. E tau teu ki he kātonga e otua. That we see the importance of being ready for the Ahoni. celebration. Ka pau te tau o mai he ahoni. Ko e kātonga whaka osien a mamani ko tobe. This Amen. is Ko attaining to the kātonga ko ni ko life-gathering of the Lord. kātonga. O ki kai ko tonga pe, o ki kai ko kau karistiane pe. Pe ko asleria. Ko e kātonga ia ku whakataha ki ai to ko tobe. This gathering is for all of O ku those, whakataha ki ai tangata na whakawhi, mo tangata na ikai whakawhi. for those who have Ah ko ia invited ke Jesus ki and not. kalo pe te tau te pe atu ikai. We Te ki cannot say mālo no. pe kātonga. We cannot decline Kātonga ia invitations whaam to ke this ona tau gathering. misi ai. Kātonga ia whaam ke ona tau tō ai. Tala vau whine mui This is nsinga a whaami. gathering you do not want to Ahoni, miss. tau sio ke ofa e otua. Ofa e otua ke iumai biho tau whainga maari e. Tau sio ke tala noa ko ni talang he tui ke ne kau tala whika. Mo alo tala ai ku kātonga. Says, Tala maina na alo tala ai kātonga ke kau whakawhi. Pena whao. says the Ya, parable. ofi ko te whai kātonga talang he tui. Mo te ala whamanatu ka nautu. Nau alu, o whamanatu talangi na nau alu, o te talangi, hei, muha. The servants had gone to gather people for Na this toko gathering. naki lahi whau e tui. Whanga pulu, whanga monu manu. Nau ngahi mea kai lahi. Different animals Whakafuafua prepared to ko eat. kātonga ai tui. Ka pau te tau whakakaukau ki tonga ki tau whanua. Taimi ko hoko ai e taane e whare e tui. We think Tapono back ki to nau our tolu. country O ku tongue, makehe mea katope. that we would prepare O ku feast tau for whenga ke food. masani. Ke ha, whakaofa. We want to do our best. Ko hui he kunau tu maari e kunau ni mamalohi ke fai aki kunau fatongia For those who i are taane ko fai. of great Ta position. whakaukau ke mo oni koni na no whakaukau pe au sio So I thought it was ke true. teu e kātoanga ko ai tui. Preparing for the Ka pau te tau feast pehe. Ore pehe gathering. fini tau mai e kau ngai fupai ki me whare tui he tala mai. Whawhi kau o whakawhia to mousia si ke taane o ku whoha i mane katu. Ka inga ko tau sio ke kau whiwhine tena fia. He kunau ilo ko teu e kātoanga tena hu. because getting ready for a great gathering, they will Amen. show what they're wearing. O te mo itaka tau tala noa. Ko whaamu ke tau sio. Ke mahu inga koe o teu Let teu us ki look kātonga. at the importance of being ready for Pea, a great ka pau gathering. tala mai. O whae kātonga ia ke fuho tere iloa koe. There will be, He esiti. for example, a great O tau gathering at a hotel whakakaukau in koe the ki ai. city. When we Pea think ka of it, whiwhine o whakasio. Ngai whare tupenu mahu inga. Women Aki nau will te look ora for tau whare great- tupenu saina. Ngak mamai. for great materials Tena to be hanga o ready. teu honau teu ngā ka pau koe lanu pulu. E makehe atu e nau teu. They will get Tena ready. whakasio e ngai tupenu. Ke ewa pena toi tatau ia mua tupenu. They will look for something Amen. that is Tena ai different. honau ngai su. They will wear E shoes. wheu ka pe mo kau whine mui. That is only Tena ai for honau young ngai women. su mo nau ngai teu e ngai hau. Or wear shoes and earrings Ko and teu prepare ke themselves. katoanga. E whare tui. He kai Gathering te ke teu a themselves talo for a the kau tua ke katoanga. E whare tui. Ko vea gloi e ri ko ki tua. Kai ngatai ko fuho tere i siti. O ku fola mo fu kapeti lan kulkula. There's carpets. Te ke ala tu the ki loto e gathering. tari ko he kau tangata. Ma o lunga. There are Wei people mo no kau ready to whakafi. greet you. Ka kau whaamu he whiawhine ke tau sio. Ke Let maho us inga look ko e teu. At the importance of Ka being inga kai ready. ke lava. A hoa ki whiawhine ea mohe. Toi koe aho taha no cannot ki whai reach kātonga. One day E whai until the ki ngā great he gathering, ulu. you are Ki ngā he prepared, snima. getting ready your nails, your hair. Amen. O mo ke se fia pe. Pea,
Ko po ko ke fai ka tonga ata. E kai mo he ka fefine. Te na no fo ping na to te na mo ve o na ulu. Ke ka They tonga. cannot rest or La sleep. ko fe afini ko fa am ke tau sio ke mo oni ko But ni. today, let us look at the Ka pa truth. wo ku vivili pe he tau teu ke ka tonga. If we are willing to prepare ourselves. Ka fe ai ka tonga i tu ngai. What about the great gathering? Ha me ka tau ka fa vai ngai i teu o tau lau marie ke ka tonga ngai To ka. prepare our souls for the great Tau gathering. sio ko tau whainga maari. Tala mai, alua tu koe kau tala whikau. He says that the servants Tala have ne mo gone hau, to o tell teu e katoanga. that the gathering Tau is sio ke mo already ni koe. prepared. Alat na tolu, koe kau tangata koe na whaike whakawe. Koe kau tu maari e ia. He said Koe that kau those who have tangata been na mo invited oe, will tala mai welcome. tamai ta. Ko walo ke whaama ku tiri wama ku whangapulu aku. He says, I go to the farm. Tamai ta and tanga te bring walo ke kua wharikolo aku. cows. I go to the Tau sio shops. ke whainga maari e kau tau tolu. Look at the opportunity we Kau ngā have, ahi e Christians. whiawhikoni. Tala mai, hau koe talatu ke tui. Ko neu tamai kau tu maari e ia. Nau mo ua ki nau tolu. He says, leave the wealthy, for they are busy of their own. Alo ki motor ki wari paka whakasio. Ai kai ngā pentekosi ai. The servant Kuna said, masiva, kuna tuku hao sia. for those who are Tāna ki not nau tolu ki wealthy, nau hao ke katoa ngā. let them come to the gathering. Wakai ko tau munu ia. Ka pau te ke no whakaukau, If you sit and ke think, ofa e o tua. for the love of God, Ka pau nai whiri mana ko pēne whai katoa ngā. if it was chosen Te tau kau individually, ala. we E would mau e not be whenga part mahi. of it. Te tau kau nai he whiri. Ke katoa ngā tui ngai. That we would be chosen for this great Ahoni. gathering today. Ko whakaamu ke tau. Mahu inga ia. I want us to take Whakaamu ke important. oana tau tō i katoa ngā e o tua. Let us not miss the great Ka lavo e gathering. whine mui, Great kau celebration. ahi e whiawhini. Koe ni koe tohi whakaawheni, na tuwha mai mihe o tua. This is the invitation Kia that te God kōrua has moe given ako. us. Ka pau ko ke tō mai ki Sione, na te ke whakawhi koe hataha, If you ke have come katoanga e here, o tua, but yet me no maari one he has o hao ki invited taratu ke te koe he whiawhini. Ko whakawhi koe ke Let me tell you, you have been O te ke invited. whakakau ke toi hola, he koe ni la o sio mai. Do not run Tālo away. ne tau whakakui mea ne whemo e mai e tau tohi tapu. Koe tohi whakawhi ke katoanga e This o is the tua. book that is the Asia i invitation. whakahino ki he hala, That mo i gives you whonga the ko ke way. whai, ko hui, The ke way ke of aua ke Jesus. katoanga. So that you Ka can pau te ke be talamai e part of koe, celebration. na kai ke malanga i mai he whaiwhikau, ai mea ke whai. You can't make Koe whoi pei au. excuses. E fua hao toi tapu ho mo api, ka kai ke lau, ke ilo ai, ai whakahino hino. But how can you have this invitation but yet not read it? Ka inga koe ahoni, koe kuongani mo e taimi, ke tau whamatoa e tau tau ki. This is the time we should Kuongani seek mo e God taimi ke tau wholeheartedly. whakawakai. Ka pau te tau whatonga ai teu. Ai koe ke whai tau lotu he, o no, Today, e teu we e have karasi church at he, 6. wha, panau sio ata. Nau, vilo hola sio ata ko teu. Ko nau As they whinga ke prepare and matamata ready lini. themselves for church. Koe ke teu ke he mo tau teu koe ke. It's not different from how we prepare our Vilo souls. he wholofola. Let us O te look wha in the vilo Word. telefoni no Facebook a. Vilo he wholofola o se Let's hau look e in His ua. Word. Au ki 2 lau hours. wholofola. O te Read latu His tene Word. tāpua ki. Tene whakatamu tono e ia koe. He will Tala mai correct wholofola. us. Ka pau te tau sio ke he so atapa tau alu. E ngā loia tau tolu pena e whewhe. If we look in the Ka pau mirror, na we e alu tend to tapu i tope forget ki he. Tau atu te hala. the alu Word ki of he. God. Ka ngā loia tau tolu. Ka koe ni koe wholofola o tua tala mai. Tene But the Word of whakahino God hino says, ia koe. Te He ke will lau instruct. e ha hoa e ua pe tolu. Pa ke mana tu ki ai. Whether 2 or 3 hours we meditate on His Word, it brings Kau peace to whewhine the kala soul. mai e pita ke te ki tau tolu vai tolu. Kau whewhine. O wana ngata pe hamo teu lerei. O whakawhawha pe. Tama he kake tama he palawhita ia. O na ke teu he kuhaa mo hai kai. Tama he palawhita. Teu lerei. Ai ngai koula mo e siriwa. The apostle says hulu for us hake. to dress Ai well. teu homo ngai loto. Amen. Tala mai he also palawhita. dress Kau our whewhine. soul. E taimi koe mo teu. Lelei aki e koloa lelei e loto. When you get ready, Ten hanga ia whakaririu. Aki nau tolu ko ka ke nau whiwhanau ke the Word will transform those Sio who mai pe ka unga wouldn't api want ia to hear ke the Word. whine e ki e ne mari atu mo ne whailere atu tala mai e whakaukau ka mea hoko ki ai. We will see the Ke change pene in mo i ana e others. whakarea mai mau pe. Ha o mai e ku foi ma. Toko ni mai. Tala mai he palofita. Ka whine ko koloa le reia e loto. The apostle Ne says that whakaleriu pe e halau mari ke pure anga e o te. your actions will change someone for the kingdom of God. Tala mai ko kalasi ko fa ngo ngata ai whanau ke folfola. Ka ke nau whanau na ko folfola. Tala mai ko nau sio ko ke ka whine e nau wanga no fo ke nau ngahi hoa pa nau ai e koloa le rei e loto. Tala mai o to me tiki pe li riu ia e nau ngahi mo. Says that it will I he change fia their way fini of ka life. nga ka whine e pe ke ka tangata ik o te mo pe ke ka tangata e ke mo hao. Tala mai he folfola men and women. ka tangata ik.
Mo ofa mo ngai hoa. He says, men, husbands, love your wives. Amen. Just like Mo tau Jesus mo loves ngai the hoa. church. Mo sio ke ka tuan. Atungan ko ai whakawai nga. O ale hoa te whakam ke tau. Ako to. O pore iki mo tol ka tangata iki. Ai ho mo ngai hoa ke tau le rei. Hange ko ngai vai. Treat well your wives. Ako me pe ko fa tonga ko pentekosi. O ale tangata iki ai vai. Kai malo he hoa. That the man becomes weak in his faith and the woman becomes strong. Tau whakam ke hoko mai e wholofola ko e ako nake tiki tau. Let his word be an Ka inga instruction mahu for inga us. ke ona tau tō e The katoa ai o importance tua. of not missing Mahu this inga ke ona great tau feast. tō e katoa ai o tua. The great Ka inga i celebration. ahoni o te mo whakatakata. Mo sio ki mamani nau he holo ki nau tolu. See the world, they have gone Hake tau sio ki astray. Amerika. Te uwhiri koe Palestine. Ai koe kakai a kau kei vei ua e mo ui. Nau whenga na tolu ke mau e Trump. Koe uhi kai hao be nau lotu loi ke toi be e Trump. For Ai o those who tua ai a have chosen furi. to follow Trump. Hangai o tua ai a whakamahino ko Sihova. God Ko has Sihova given ko us i hau tau unga. that Ko he Sihova hau tau malo himself- hinga. Tau ai be ia. I We a should honi. have strength in. He koe whakatutu ia o tua. Koe ni. Koe tohi whahino ni ki. This is the instruction O te that God kato has given aluka us. kumi holo ka taha kene toi. Talatu ka koe ko hame whai ai. Let's not look for anybody Lau else be to koe tell us wholofola what ai o to tua. do, but look to his word. Genesi kia whakaha. Genesis to Revelation. Whakaamu be koe whakaanau a pe ai o tua. That is Kia no the kakai. purpose of Kia nau God. mau ke pure anga ai o His tua. promise that we Genesi kia whakaha. Genesis Talmai to ko whenga Revelation. pe ai o tua. E whanau isleri. Kia nau hau mau e mui. That Kia nau alu the ke children whenua of Israel will receive tala mai na nau tautou pi koi pe. Tala mai na nau whakawai pe. Says that Hange they ko were just- whakakatakata pe mātu ai ni. taking lightly the word of God. Ko mena avea ki nā tolo taki fuoloa he toa wha. Ku ngā That's koe why nā they loka were whiwhika. wandering in the Tau sio e ahoni. But we Ko see ki tau tolo ina ka ke tau te kau tau tolo ke he whawhi kātoa. Tau waka ki he lau ke he ulaki whawhi. Tala mai koe kau Look at tangata the pena first tu maari. invitation. Those who E were kai whi alu wealthy. hatu ia whawhi i mai. Hata homeless ki hau ke hane. A Kātoa king maari. would not invite a Whakakau homeless ke to his mo oni ko gathering. ia. Ko hai hatu i e hau alu ki Bankstown ke lalo. Hala whakawhakawa. What king would Kata mo hau invite- ke tau olu ke kātoa he Invite those who are not wealthy. Tala mai, ka te ki tau tolu. I Sione vai tolu ve stano. Kana e ofa pehea o tua ki mamani na ne whaki holo alo. For God so Ko loved iwi. the world Ko ia kuto pe tui. Ke o na au kan mau e muita. that whoever believeth him shall not. Ahoni ka ngā Kristiane ko tohi whakawheni me he o tua. Today, Christians, this is the Ko invitation whakahino i ka te ki tau tolu. that instructs us. Ai ngahi mea ko ke tau fōwai. Things Ngahi that mea we ko need ke to tau do. whai. Ka tau Things that we wawai need ki to he do. aho e whakawhi. Amen. That we E heed kai to this whaaholo pe ho invitation. ka, mo whaaholo ho ka tō tai Don't lau. just hold it Ka in your whakakau bag or te your alu car ki. Whakawhi and think a ka that tō you ngai o will tua. go to the O si great sio mbeka kai celebration. ko e whaaholo te tapu. Kau ka ke lau ia. People know that you have your Ahoni, word, but you do not lau read it. lau. Ai tō Today, whakawhi. read Lau the lau e invitation. wholofola o tua. Read Te the ke word ilo e of ngahi God. mea ke tukuangi. Ngahi mea ke Things to kukuma. let go. Ko hui ka Things kia to o ke hold. pure anga o tua. So that you will He koe tau attain lo the tu ia kingdom kau of ngā God. Kristiane. Si kau ahi e haoni. Ka pau This is te ke today. whakawhi i koe ho whai kau. Ki he kātoanga ko ia. If your pastor Koe has ko talatu invited you ke to the ko. great gathering. Koe tohi whakawhi. Ki he kātoanga pure anga o tua. Is the great Koe aha ko ia invitation. ia koe ko ahoe ke toi whakawei ua. That day is not for Aha you ko ia to koe ko ahoe be ke toi two-sided. talamai e koe. He kai te ha wau. It is not for Koe you to kātoanga make ni a excuses not Sihova. to come. Koe lion e no siuta. This is the Lion of Judah. Koe taane mo e lami talamai pe talanoa ke toi whakaha. It says in Sio a Revelation, Sione. Ke John toi whakaha. Ke kakaina nau kofu tō lofa. Hine hina. those who E have ke white anu hame robes. hine hina ho nau ngai kofu. And he Talamai asked, na why is fō there i he white tata robes? o lami. It says that it was Talamai na washed from fō the i he blood of the tata o Lamb. lami na pe kia he kolosi ko hiko tau tolu Blood of the Lamb who was Sikau slain on the masiwa. cross. For Sikau those who tuku are hao poor, sia. for those Talamai who na are tau forsaken, kui. Whakalau maari na kake tau for wā. those who were blinded Talamai spiritually. na kake tau sio ki he māma. We did not Manatu see ke the light. talanoa maari a himi ki tonga. The hymn that Na ia says, ki whanua na tuhe o seni. Na nau masiva hele rei, na kai ki na mau tua. They did Na koe not manu have ia, much. koe hea ua te toi whakawhi. but they're blessing that their Tari invitation e had tau come hau i tonga. through the word of Tau God. manu ia ai. Whakaatata mai ka te ki tau tolu. Koe halai, koe moonie, koe mooi e. It's the way, the truth, and the life. Ahoni, ka ngā Kristiane. Today, Christians, Koe whakawhi ke te ki mo tolu. that is the Talavou, great whinumui, invitation. si kau ahi e whiawhi koeni. Whanau, Children, koe whakawhi ni ka te ki mo tolu. this is the Koe invitation. for whakawhi you. ni ka te ki tau tolu he ahoni. This is the Koe invitation hala, koe taria sisu ki loto ki he moui. that the way is Hange to ko malanga choose ui ko Christ. osi. Taria sisu, ka toki ia kalaisi ha tangata.
says that more when than ngai mea motua we ka accept Christ and we are in Christ, ka fe fine ka old man is lost, talavo e fine new mu man is attained. ko ku ngane kum ke otua This fa time fa de is sio ke seek God ka talavo wholeheartedly, ka fine mu na fai mate aki he muy ke eki that we seek ko God hui wholeheartedly. sio ki ai kuna hanga o whakaha mai o kuna mahinoi o kuna teu ko ihi ko ka tonga That we prepare ka nga ourselves for the Christian great i ahon celebration. me Christians, sanuari ki ti se makapau January to o tau December. ni mango fulu en be fango fulu the 50s, te ki ai pe ke mahino e ka te ki tau tolu ko ha ko me fai ki tau au ki ka we tonga yet do not ko understand ni fango what shall fu pe ka ki to hela en balangat ko o foki pe ki I'm not api going to lau share masene ka whakaha from Genesis talama to ia me ko pe Revelation. ko to pe te ki au ai ki puri anga Says everything you will attain, you ahoni will ko receive the frafi ke kingdom mo of tolu God. That is the frafi ke ki tau tolu ka inga invitation for Ahoni. us, church, ki tau teu ko hui ko ka tonga that we prepare for the great celebration. ko nga Christian ko ahoi ni ke teu ai e mo ui Christians, this now is he to ku prepare fai your ngata ka te ki tau tolu ka tonga ko ia ko uhi he ku peheni o ku fai ngata ke tau tau pi koi he ku ke tala mai ahoi fai ka tonga It doesn't say when this celebration is going te to hangere ba ku tau tokanga ki ai ko uhi ke tau teu mau pe So it is important we Te stay ria na tau- ready all the time, he no holo pe he anga tau whakau mo tau mo ui so that we stay ku hoko prepared mai aha ka tonga with our lives in preparation for the celebration. la ku lau e folfola pe tau lau mau pe folfola And as we tau read sio our ai word ke and mo oni meditate, ko ni we look at this truth. ka ke talamba ia he folfola pe ko fe aho ko ia The word doesn't say when Whila Christ ke is to poto return. o si afio he o tua ka pau te utalanga ki he si asikoni e ki sa spende ko sikoni una lotu he salvation ni te ufoki atu he wafe tolu noa If we say te that tau alu tau tolu fai ho tau loto mo tau whakau kau tau toki whaka ofi mai pe ti sema if we ko were hi ko to know tau the teu time teu Jesus to return, ke hu ke pure anga o tua we would do ka koe everything we uhi want. ko ne poto ai o tua But koe because uhi of ko his ne wisdom, iloi God's wisdom, o si hanga ia afio ki tau tolu He already knows. kei fatu ki tau tolu i manavana ne o si afio i He eia created us Pea ne o mai ho tau whainga maari e and gave us ke the tau mo ui opportunity ai mo tau whiri that we ke live anga tau and have a whanonga choice. pea o tau whia hi ahoni ko ngue ko tau mao e mo ui mo That's whainga why we're maari happy that we have Ka this inga loto. life and opportunity. ai ke lau e whainga maari e ko tau peo ke mau So ai count ke mau every inga ia e opportunity you whainga have. maari e ko tau peo ke mau Count every koe uhi experience he you ku have. wawe pea e taimi Because time is tau short. whakau ki tau tolu ta sai pe tau tari he ku oski ki te i mai koe wafe tolu noa e whaku We think, masisu okay, whether this is the time About we the will tau sio e return. ahoni. Toko lai kau kikite na tala mai. Ko tono Trump e hoko atu koe heme. Toi hola kau kikite na te ona toko le famore more. Ko hala fuke na umau. Ahoni koe ke tau tonu ke tau toe whanongo ke kikite. Today, Ahoni koe aho e whanongo ke wholofola e otua. is Ahoni koe aho e lau e word. wholofola. E koe toi whakaino hino ia ke let us kātonga e otua. read the word, Ko instruction e hunga for whakamamafa Christ ke return. kātonga e otua. Ko e huke ke ilo i koe aho whakaosi ia e mo So ui. when we Christ O kai returns, ko there is kātoanga ia the ko ia pa tau pe o o se pe kātoanga tau te foki pe ke mea tatau i kai It is ko not kātoanga ko ia ko celebration that we go up. ta ia e tapu ko o si ai whainga maari This is the end, the Ka kai final koe na e loto lahi, opportunity kai of this koe loto great lahi. celebration. ka kai koe na nau tō whiri ki he o tua tala mai hai ki nau tōlo li ki heri It says, for those who do not ahoni understand ko nau this word, whainga ia te volo he ahoni whainga ha mea ke he kune o si hanga ia i loi o ku ofi ofi aho kātoanga pa e loka ia mono kakai ori ki heri the devil is trying all he ka can. hanga e koe whiawhi koni o ana ke whakau ke But misi today, do not Peke miss. to he kātoanga e o tua. Make sure Tata o you do pe not ke miss sasi tonga hau when eki. Christ returns. Pe ke sasi maamonga, pe ke sasi wesiriana. Doesn't matter what Te religion ato you e fōu belong ngai to. ke awa ke pure anga e o tua. Ko e fōu ngai ko sisu kalai The si only loto way ke mo ui. Pa ke is fōu through ngai. Jesus Christ. Mahala pe te ke aahi mai ka pau ke sasi ke, pa ke pe o sai pe ko aahi mai au. Ka taki koe aho ia koe ku pau ke iai koe. Ka taki koe aho ia koe ia ku pau ke whakamau i toko taka tō pe. That great O day, whatatau mo ni everyone ngā au will e face ka ke tau toe. Vai whai according loto to their atu. work. Tala mai he wholofola. Ko nau tolu koe ni koe o ku fie lahi mo tu whiri ke he o tua. Aho koe ia ku nau ilo. Koe ngata ia ho nau mālohi. Says Tala on mai that te nau day, lere o kaila ke he mo ngā. Holo mai ke mau strength toi in toi ia he ku mau mā. He sio ke tui ngā he tui. Mo ne kātoa ngā he koe ke mau kau e. Aho ni kau ngā karisiana. Today, O na he whakau kau Christians, ke misi. He kātoa ngā. Make sure you do not miss that great gathering. Ane afi. O si ane afi. Yesterday is Ahoni koe gone. afo. Today is a new day. Ahoni koe ahoia ke tau sio ke wholofola e o tua. Today, Ahoni koe look to the ahoia word of laka God. ki mua.
Today is a About te tau step sio ke forward. ane afi hono ane afi. If we saw our to yesterday's fusi ai be lives. mo iki mo. About te tau sio ke ane afi hono to no. We look at Ko tau to yesterday's- no ai be. We Ahoni continue ko to aho focus teu on teu this. ke katoanga. But today is Ka to be fefine ready. kau tangata. Ahoni ko aho teu ke katoanga. Today is Oni ko prepared. fola ai tua. Ko ria malo ke mo tole This is the ahoni. word of God. Ka pau ke fie ma o fa mo ui ai tua. If you want Ko God's si su ki loto salvation, ke mo ui. accept Kau Jesus ke in your katoanga ai heart. tua. So that you may be Ahoni part o of fa that. amu ke ngo tangata tami ake na tama hiva. E fia fini. Whakawhe ki hatape. Tangata eiki. Whina eiki, talavu e whina mui. O ku whakatahe o tua, ai whainga maari ko ni ka te ki tau tolo he ahoni. Ko e hui o ku wawe, ai aho e kātoanga. O ku ne whakaamu ke tau, kau kotoa ke he kātoanga he o tua. O ku ne whakaamu ke he toko taha kotoa peku, heno Sione he fia whiko ni. Ke tau teu, ke tau hao kotoa ke hene kātoanga. Malape taim lahi tau whakaukau. Tātou lahi no malangai. Ai wawe whoku mea sisu. O ki ikai ke whato tuai ke hene palau mesika kone whakamu ke hao kotoa tau lau maari ke no pureanga. Kau ngā karistiane i he whawhini. O whakamu mai e o tua ke te ki tau tole ahoni. Ke tau tāri e whakawhi ko iai ahoni. Tala mai ke te ki tau tolo he tau whakaha. Aha koe te tau wai ke kātoanga. E whoho tau teunga. I ta o lami hina. Tala mai tene taki ki tau tolo he ngahi matawai o mo'ui. I he pureanga hautu. Ahoni. Ko pōre ka te ki tau tolo. O ana ke whakaukau ke misi kātanga. Whainga fua pe. Koe ke whainga taa. Mo ilo koe tangata ku vei wagu. Ka ke tonu ne mea katoa pe. Tangata koe ku whapapau i honolo tōku ne taria sisu ki loto ki he mo'ui. Ko ho mo'ui mo mate ko koe pe. Ka ke whakaamu ke tukuange whainga maari e koe ni ko whakaamu ke whakaau atu ki holoto. Whakaamu ke whakakaukau ki he mo'ui. Ka hire mo'ui ni e ku iai e mo'ui tangata. Ka hire mamahini talamai tene taki koe i he ngahi vai. O e mo'ui i he pureanga he otua. Whakaamu ke whakawhei, hata o taha ki muani. O te ke whakakaukau koe ki he siasi. O te ke whakakaukau koe, ko uhi ko ngahi kau ngā mea. O te ke whakakaukau koe koe whamiri, na nau sio mai, ko taria sisu. Ahonia koe ahoia, ai whakapapau i e whiri. Ahonia ko ho whiri koe ki ho mo'ui. Koe ha mea te tau whakawai ai. Tau sio ki tala kātoanga. Na tau mono i ai. Tau sio i ahoni ka pau nei kai ke whakawhisi e kau tō maari e ia. Mahalo e kai ke te whakahoko mai ha kātoanga ia. E tala mai, e ofa mai ai tui, e ofa mai ai otua, na ne whoke mai a sisu. Ne whoke mai a sisu ke hifo pekia e kolosi, ko uhi ke tau kau e kātoanga. Tau whakaukau ke moni ko ia, tau ki whonua ki tonga. Whauhimi maari e tangata whauhimi. Ki whonua na tu he osi. He maunga noa. Na nau masiwa he lerei. Na kake na mau o tua. Ka hallelujah. Ka uhi koe hoko mai e wholwhola. Hoko mai e toh whakawhea e o tua. Talamai na tāria e tui o tonga. Hoko mai e whamonu ia. Talamai he nerea e Malanga ya Hosea. Me tuina auha o kakai masiva ilo. Ko huina na nofo pekina tolo fetau aki mo feta mate aki. Ko haide ne mau e fonua. Ka feta ai ko hoko mai. Ai kau whakawhe mo tau whakawhe ai o tua ki tonga. Tau iloi whakaaho tau mata. Tau iloi. Ka koe mo'uini e iai aho. Koe aho ai kātonga mo o tua. Kore ke o tā mea kena tāma hiva. I taha e whewhini. Whakawhei koe ka pau ke loto. Ke whaiha loto ka pau ke loto ke taria sisu. Koe ke mo uina pehe. Ke tala vou. Nā ku he whanaholo pepe a whaiange Malanga ki mau ki whanua pa nau whiri au i oku loto. Pa nau talanga i ku tangata iki. Te waloa pentekosi. Tala mahi tangata iki. Whawhikau se stonga hau iki. Alu koe koloa peke mo uiha lau maari. Ahoni ko whia ai he koe whiri tonu nā ku whai. Leongo. I don't know.
ai tau hi tan ai whawheta i ku rea mai pe wholofola e otua whawheta i ku kei e fi holo pe ai tohi whakawhi ua tohi whakaino hino ki kātoa mai otua aho ni tala mau mwhine mui kore kia mo tarata i wākana hiva mai hiva a whei mai whikau ka pau ke whima kalotu whai koho tari i aho ni o te ke nofu koi sio sio ko mo whabri mo siasi ka hoko mai e pure ai otua koe otua e te ke sio ki ai e kai te ke toi sio koe ke tamai mui whai e kai te ke toi sio koe ke kaunga mea hoko mai e pure ai otua mo ke tari a sisu ki loto ke mo ui talmai tene whakawhi i koe ki he kātoa ngalahi koe e kai ngata he kātoa ngā talmai foke ngai pare tene foke ngai kalauni ka te ki nau tolu nau omi e laumari e ke pure aka e otua ahoni whai ho whiri o me bau kau tangata eiki kau whine eiki ahoni koe aho e tari Jesu Christ o te ke tuange whainga pari whakaukau o i kuanga e mo whakaukau e le lei ka luku fua te ke bau i he tari a Jesu ke whamo ui ke te koe ako ka whai whakau e kata kau more ke whakau tabe whakawhi koni ke te koe, tabe orita. Ka mau ka koe toko taha koe, if you are that person being touched by the word today, this is the opportunity for you. Koe nea whainga maari ke te koe. Ko tui ko ngā ue ia hono lau maari e maa onuni. Whakafo mai se vani te tamai reiki koe ni a latu ke ne oatua ia whekau koe a ke te koe. Mea koe ai hono hinga. Ko kei tenia. You are the person. Tari e whakawhi koe. Hallelujah. Alamai ko e ni pe. Ka mauna kai ki mu whakata ki ai.
te ke ilo pu ha me na ho ka kono winga mo tari e folo la mai mo no ia tangata ko ne fra ata hono loto pene fanongo ki here o ofa e otua kono fina ngalo ia ke to e tenga mo ui ko ene folo i ho tau loto pa mo tau lau mari ko tui ko palania mo ne fo tu ki aho ko ni ka kono winga mo mu ai ni fai a loto ko ni ke tataki aki mo dol Lagilo buka ngai hinga ngai fe ma mo tu oi mo agoni ka pau te ke taria sisu e lava be ki ka mata aki en ai ku tataki ko e te ke angi moi mai ka te au oska pati to ki lotu le ke ngai fe ma ke he ka pau to ta ha ko ko te ke taria sisu ku fam ke ngai moi ka te au e ki sisu u fa malo ke te ko o tali lelei ho folofola e ku fanongo ki ho folofola pe tui ki pe ko tu e fiafini ko framooni ki o lea mai ki te pe ko fra papa i ho ko loto ke tari ko e sisu ki loto ke ko maui hoko eiki te hoko famo o me a honi fai e pota e me ne tamai mau famalo ko mau fafeta ko no hinga e ku ke tu tatau ai pe afena e taimi kono ko to o ke ke fai to tonu pe o ke ke ma oni ai fafeta e ko hau e lo akau ki ho ao e tal mai o ke hanga fa le liu ki na to ke mau hoko ko tangata pe mo fefine ke me ngau e ki mau to lo tamai o ke afio e ki na to no fai laka i he fi afiko ni tamai a ke ngai fe ma o ke he tamai o ko ke lave e o ko ke afio i tamai e ki fafeta o laki pe o fata tau ke na ngai fe ma o la mo e lahi o tui ko ia na unu mai ake ke na mao ai me ofa fungani ai afio na tamai ko mo ui tapa ki na hona ngahi loto e tamai ba ko ngai mai fa sino fa mo ui ki na dolu i he hua fa si su kalai si ko to ha be ngai fe ma e mo u pinga una heni ai tamai o mau te kaki hake be ki honi ma fie tamai tapa ki na dolu mo na ngahi family e tamai ngahi ngau e ko to be ku na fai e tamai pe tuku me honi si su ke na iloi ko ko e o tua tali loto ko ko e o tua ku ke ofi pe ke toko ni ki na dolu e tamai pe na tu e ke na famo oni a ko ni da mai io ko na fili ke na muy kakato moni ke te ko da mai e ki ta po ki na mai hosia sia lala mo ke na dol hon ko to si ka tangata e ki si hola pe ke fai fare a fifine ma fama logo ki na dol ma ko fofa time ma ka fata i he fiafi ko ni da mai ta po ki na mai ki na dol mo na nga family hon ko to pe ke ta mai e ki na tu e fola e ki pani mo mo ya la tu e da mai hoko te ngau le ko no talaki ai ongo le o sisu kalaisi pe a ke ngai ngata anga o mama ni e mai hare mai ho lau maria no fo ia ki mau tolu e ki he fiafi ko ni e hale le lang e fa feta mo fa malo e fa foko to be ke te koe pa te unga ka hua fai kuna sisu kalaisi ko alo ka ko mau fa mo ui amen and amen kuya e ha